to that TV. Answer banda wo Blue Region. Banda sampa ni nyina mu nyina na fafo. Tama yete say samodua eye no. Na banda youth for beka say sampa na se tutu ase. Na se tutu ndu hwe na sama jefra. Ama mani mu dom we. Ama nsem we abesisi ama samodua ane na do mahena fo mu tumi bi ne o ma ban bi owo so e de asisi na sama jefra me ma ho comment. Enne banda youth no asaba bekasa omo si asante de asante ntimi nyi Ghana ntimi nye bibi anya asante mfiri ezi na ase tutu kan asante ntimi nyi bibi wo Ghana ha nya asante mfiri mu da ebasa wo de otan ene beba wo de otan ene beba asante memu wo de oyawo ne beba asante memu because Ghana cannot chese maintain wo da asante anu na yenu ebe ma say asante de ya asante o because banda fo ekwa de ho ko ba asante no anya asem ketua asante ye unique asante danso asante ye sonko kura na de samodua na busuafo ye no emfa sundie ma emfa koroye ma emfa kabomu ma ompese omutiti kuro no ompese omoyama anasa majafra etinte sukoko anasa santeman etinte sukoko ekire wo mu na nasa tututu mi na kuta no wono de wo sese so poni kakra bi de kire wo ma ye be hebe bia nipa begina ende banda youth na kasa wo kasa wa kire kirem afiti baabi the comment bi okomaki ya nkofo bi kasa eti banda fo kwa na ema comment o sa abunfo ni bi screenshot was omukro ma pa ba mo bete ho dabi obi an ho so bete ho na moment chirechire mu ene baabi e wonya se kasantefo no kwa na bedi na tem asantefo na be kasati asa ukro obi asantini ena wo ma sa comment wo dabi so asantini bia nkasa ene na che maturity ene na che wodo ene na che asante yo man asante ye kingdom kase asante e recognize e wo gan wiase man nyina na se tutu ye recognition e wo wiase man nyina ne chini ye ne flag baabi obekọ bia di nanim edinachi edineto edinasan baabi obekọ bia ka ne ho no de ye de ode ko enne ma ne danso ne ma ne ye sonko eti ade samodua ne sampa ne de me se ye de ne hwe ja mamam na ne amane aye adwuma na wote ha ne ye so paachi ne ye so paachi ne de wo kwa afre nipa obefre no na banda ho no because banda mamra ne kire se enua be ma ye be chirechire mu kama me hu so bi o ye tole e fa o mo ho ni nyina no e ye se amamre we na akoso kwa ofitia na akwa ne so fi prakope na wo to so wo ye ohene ofiti prakope na wo so wo ye ye ohima timi ade for the past 15 years men kata menintia ye ngazete wo to so wo ye hima samodua de akunya for 10 years en gazette wo so ye hima ye jeje wo so na wo ye ye eti wo man for na gazette ana se wo ye ka mo so kuro ni nyina eta samodua chi na kuro no mo kata se na nasamaja from mo mpero ane matutu asem ene nasamaja from ntimi manukrom ontimi manukrom omna mehwe oba ye betiniti ye betwa no kon ene ye be ye ni sei sa ne mo we nyina no wode mra ene ye adwuma wo na nasamaja from wode mra enu okondo boko wo mpese obekasa enu waje wade man na banda youth ne se oma respect na se tutu die asante man omoto omoso na masore se omanite no omoda no omoso no mu se banda ehya asante man se a no omo ho awoso banda ansum sika adwa no omo ho awoso eyo omo ho papa eyo omo de papa se omo ka asante man ho because omo amokunya yedim enimdie abamu eba maturity nimdie ne nyansa asante man gu hwene hemfo obi anso so obi aso ensem kasa twitwire kasa yi obi ania da job reply because mo mudu ma henie on be so mo kingdom nya kase no mo ko ba bia ye bo mo din eti din na beba queen of can say Queen Elizabeth bewu ni etimetu plentekiti play hwe etwa plentekiti aba sa santime wrabaji invited and invited bro queen awu bra na ye de ntia sane ma we na ma na danso wo ye so no ko no danko aduba trana am yes you do na wo kaseti asante hene ye de ne hwew na kaseti ne pada senditi be press conference say ye nye gazette ne pa na be tutu ampa na ya tutu na ye hwemu adamra be somumu ena bandafo se damra be somumu whether you like it or not tuntimi asante nye pe asante opa ye dai opa bukifaso opa murumri utimire na se tutu nye pe da asante kingdom ya asante kingdom de ne ho ansa na wo ba ye nkoni nkuti emi be manesem ene niema bi okeka fa asante fo ho enu wakunya hye na se ene sample comment bi aba ne nuano mu bi ekasetia ye wuti emra ha ye to this tv be se amamra ni abakwasem de na ahemam ka che ntimi nyime mfim ade ba hensem ho be kutam se fu a aha na ya nkaba mu ne hwehwe enya atem de die enye bibia de wo hena ye
bona baso de meso me hina ye no ye mo na baso ne yentwa ya mamre yentwa ya bakwasam ne nchirima ne nya bintie enya ntokwa enye kasa twitwiri enye we di watam ena we ye ohene we ni we ye pe ena we kasa dabi ne mom ne nkabom ena ye hia ne pem ena ye hia ne dom ena ye hia be se bunu kwaso a ekoso magana man asante kwaso a ekoso magana man enfante kwaso a ekoso magana man sana nkran kwaso a ekoso magana man amamra ni amane ekwa akira Ghana na yebodin edeka enya ba bia na na sedusu yeboni din ma na hinti wo hene ye batin bia se efe eno na ye hwehwe project ya hemfo ye nton ya hemfo ye amamra ni abakwasem enhofo be gina say ha asante amamra history ye nya he wo ye ya history wuntimi ni history fi bibia mu ahene mu da be se wo hena wonni mu mra onfa mra ene ayi nya adua ene so hene na me na ikan ene na wonni mu abakwasem bia fa ho bia ayi to this tv me no be hia yenko ni nko tie ye ba ya beto so na dachi hima yenko bra ni anu sampa fo no omo piki message no omo si mi si yenkofa Boko Haram hwan mo yenko se omo me attack sampa fo omo post me videos in case of anything in sampa me na omo take me in charge ebi mo kra kan se omo kwa attack hwan ni na ase for enye easy sampa fo no monya abotre ye brothers sa message we na directly to ye nuanu mo Asante fo se ne ye mo bi no mo feel ye no and yes I we see no ka me ye post wa and yes ka ebeye wo because me ye madwin say ka me ye post but ne see wo sampa ho na kofi sunu yi ni injunction na sifo ne see ye no e na me wo me pani bi wo UK ono frɛ me say na me see feel the same sentiment na ntimi hu say ono so wa minim say different people even in Asante man kwa ye wo the same sentiment na there was no need the oye sa post no na me di sa comment na me di yaw na ye me na me di ye me di sa any to the same ne ma ho say e bia after the gazette no me ma ho say Asante any me fa say bana Jape Krom any say kwa na say alliance but we no akoye say omo nkwan na omo fa omo ni a whole region any me fa ne say government entimi ko e was say Asante ma eye den etimi somu na ye de omo timi support to let Samuel Jaffar that was what is it but Asante for bu amfu say den na be kan say bia me fa kire say Asante for ayi to let Samuel Jaffar ama omo bu amfu o ye nuanu mo sampa for no na omo picking this very thing wrongly because sanity and never sometimes who follow me fa ne say wrong people la sometimes say amfu so the sampa for na mo bu afu amu ye dede na simfo no enye sa na me pa kire say ye me attack mo because mo say no madam for bi pa na frame o madam for pa from sampa on a Richard me that was me bo di bo we are there because usually say be e course out ha frame me ne odi nkomo we are there onu ye to lesson mo ye de madam for pa opema se pa o si wa ho se o mo ahye o mo ye screenshot na sefo ha no ofre ya mi aminu se no tin ofre ntimi di kaka se Richard obuofu ono ti an me buofu adenti na me buofu o si sa message na wo se ne ye na fa na ka ye ka se Kigali se edi anodi o sa message na se Kigali na me say no Richard Kigali kura because misunderstanding keep na kala ken kro ni thinking no low message who the message was directed to. They did not understand. Omonti access baby message there. Now me directed that message to those people or where I'm directed that message to. So they misquoted it and then they pick it wrongly. That is what is it. Karim, usi say, usi mobile bana na minim say imu great grandparents. Mumu no mu ni history. Sampa akonya de ka say sampa. Sampa akonya e light say me fan say boxing and me fan say heavyweight champion e omo boxing no. Sampa de very light. Nti omo no culture na history no mu share na history. Ye ne mu ye nya grandparents, ye ya nuafo mu ni mu a. Omo say adent na me be kasa e fa sampa ho. Enya me na me di kan kasa fa sampa ho. Eye sampa for ene di kan be kasa fa bana ho. That was the year 2000 when I mean creative platform can make creative platform. Say anyway, me tie ni me share video ni sa mamulege on the can say no ye Genesis from Kakala. They say oni hwiti na sa bo no na rote any history e baba na me sampa me follow biom. The sampa for no mo fu no. Me very sorry that was not what is it. Mo ye mo nya de mo ntwa so na enye sa na enye sa mesin ko anye for mo.
wahu say ye kan say obi support obi e no nche say o mmeko mo no tio na mode ku asante mfa tio enko this time ye diplomacy eni mi mfa ne say rule of law e na ye follow ye kan say ye support obi ma ye omo mfa ti a enye say ye di tio di say ne mo kita sika ne tio ni na se for amode no that is not what is it ye na fanafo ye nku and there will be no need say ye beko e wo ye ho di ne mesre wo mo ho e wo sampa ho ne say munya abutrep na ye nkabo mu kra me be invite mo few days to come no me di post bi wa mu nyina mo ka ho ye hia mu nyina e wo sampa e wo banda enti Karim TV a wo post ye ne ye nye grandparent ye anuafo se mu nnimu a ye anuafo se me di full history mu hwe book we o hwe mo ho book we me di description wo se mo atwere o mo si Ghana note 1 Ghana schools me call bana 2021 na me nim se me create platform kra ena me ye say me call your grandfather be what ase onya wo ye mo hwe ye family tree no pa say me draw ayi we wo ha see no family tree we na me draw ye no because ono oye akokora nti o kasa ko enim no asan ba je say wan say ye nguna bibi say no me the screenshot no betu so mamo aho ba mo ntime ready na me mpese ebe because we ye nya wi hu adwuma nti mo call your friend say your family tree no ne o de mo call me fa ne say mo call eyi fa mo menhia na mo bobo din no say din na mo bobo ye no that was 2020 na me ni ho mo din na mo bobo ye no say mo aho we ani wo ma mo hwe say mo call ye no mo kan nyini to aho asem nyini to yelijo yajo penijo nyini jininge e na helijo jumo jininge ni na asefo no say mo bobo sa din we papa no oti ase nti na me ka say me ka kire mo say in the beginning no enye eyi na wo say mo ko kan say mo ko menhia ka banana nke wo say mo ye de mo ba ya ntimi ansa na ye de akọ menhia because ho na history na nkasa mo history ho na ewo mo nim history mo ni sa eyi we mamulengere na si first story obu kan nyina o mo ati ni nyina e na mo di ko nti mo ko mo ba ho a e bia ka ye nana mo ba hwe no mo ye den na mo di yie aye den ato yie ba mo anye ni sa e na mo ye den mo di ko menhia na mo di ko menhia na mo kan wie ye no ye commission e na omo ye sa commission e beti wa say commission kwa mistake e ba mo beti mi ama asante hu na aye review they say ni omo kan say adent na ye yi bi free mu ye yi bi free mu no e bia commission na e ba sampa e be investigation e ko no omo di wrong information na eyi bi wo ho a anhyere anto ye nti asante hu mo di review kwa obesa ya another commission mo ye review amamo mo anye we nyina e na e be ye dede between mu ni to lesson majafla e na meme de ne say beginning no mamulenge de na mesi obekasa fa ye na fanafo no ho no e wo banda side no omo nyina omo ni abu watra o se adam watra ye wanka no mu no omo nyina omo testify say asante hini ye overlord o ne wo say nyina ye de yeson no ni obeka be na ye fanda na ye nyina ye kan we nyina e de kira asante hini na afi de o kan we na musi mu nti asente na meme si me ye de tada na meme to lesson majafla kra afi na meme hu to lesson majafla e ho na me hu se no ye nyina ye de yesem ya se me bisa madam fo na ofre me me se obi di na sem e de bre o papa te de wo di na sem bless e wonka o kan wie na o san kotena ba bi e di na tema wo beti ase o se de bi na me se wa hu wo di wasem de able asante hina afre bo mi no nyina wa kan wie a wo san te bi e di na tema a wa nka wo beti ase di me no me follow wrong thing only the truth and me follow mo na mo di asem no koy di ya kan wie no se mo nim se bi wo ho a bia e teach ma mo betimi a ye mo betimi a request me share palace mo ye review e wo ho o mbe ya ama mo enti na me de me yes no sa ye de me support da ene bio ndi se mo no mo gwa ye ho se mo koye ye e na mo se Asante Alliance na eyi na me kan ye no asante mo ne mo se mo ne bunu fo na e ko na e alliance na alliance bibia o mo se o mo di weapons e be she fun da kam na o mo di aba sampa o mo kan videos na me post wo platform we so mo hu ye e na o mo kan na o mo anka o mo kan ye anuafo mama ma ye entreti ye ho se ye be ku we okun nipa na owu wi a e de na wo benya what is your own benefit ana officer nipa owu wi a o bre wo baby owu wi a wo resti asase wi a ye wo say wuti wo say na ye si to lesson gbajafa to lesson mo de na ye ohun say wakuma e ti say wo asa ndi se ku obi a there will be no need for it ono wo hu hwi bi bre bi anim bi boa kwa na wo boa no manadik mana ye de mana na bre so aye de eto acha wa ho ndi munja sa niama no na mama ma ye nje de ye entreti ye hu say ye beku ye hu ye nya we ye beku ye be ye ne say ni na se for ye respect elderly person say ye pay betimi request review from Mensha Palace na no be ye review no mo ahwe say to lesson mo do start say o mo ka ho ampa
ombe hwe se bia commissioner e ba sampa na ombe ye mfunso obi a ombo hwe na omo de omo aka ho na ya jai santo kwa bebre wa ye ku e wo sampa no nti mo amofa ne se bia madi mo atem ma ye se me omo beku mu omo ni omo ye de me ye very very so ye ya nua for ye brothers sambre me no se kita Ibrahim no asifo mo aye se ba lo no ma hu kita enche me invite wo bana wa woni Ibrahim nyina me invite Richard mo nyina da pa Richard Oliveira awaya de me da asifo on ne frame oya de rofo ti bibi se ekoso wo sampa otime frame e ka se Richard aden se ni se maka chen se me nkasa fa sampa ho bio for years ne but me ka chen se me ye dem me ye dispose we na ma ye dem ma apologize to the good people of Sampa say the omo piki sta message nye sa ene nye omo kura na santifo kura bia ka santifo omo be ho am be ka say ah wo pa che say ya ye omo ama ana no omo ya ye omo ama ana no omo anfa ne sa omo piki so possible that is maturity ye nua na mu de ogidigidi omo say o say de ye be ba na ye be ba na ye de sa ne ma bebre wa mo de gu mu ho say no ye mfa sa ne ma no gu ye ho sa bada ne se bibisi na wo ba wo timi ro na ta de wo na odi ba nti enya atade ni nyamanema mo Jimmy for dem mo ati saba mo digu mo na ye di ye yi nti mo ye ntwa so ma ye entrete ye brothers say ye bekun we ye be ye ne say ye be ne say no ena ye no e ma memi jai to lesson Wajafla support no I will continue to support to lesson Wajafla because enya ye brother onu ye na fa mo so mo ye na fa nti enya bia all brothers wo betumi support to lesson but no nche say ye time few days to come no me invite mo ye di post we ye be mo nyina mo baba na enche sampa for no mo nyina mo baba na enye homecoming no because hope eno be sai we make say ye twempenifo so mo de fana e be mo de ba na sana ye ya de ahya ase de ye hya ase mo be hu ne nyina ye de ne nyina be ba mo na ya invite mo nyina o mo nyina say to lesson mo de say to lesson mo Wajafla o mo nyina mo ba fie this 24 that will be 24th to 28th April o mo nyina mo ba fie ye invite mo nyina ti mo ma ye ntwa so ma ye ntode ye brothers ye nyina ye na fana say o be kan say be ku we o me ye we si o no Karim TV waya ade ni post no one just so aggressive this time around me da na se waya ade pa we na ye say bunu na fana connect ni Sampa native no mo pese o mo trading na se those things no they will not have we na fana ye mo ye na fana phone mama ma ye nye de ye nku e wo ye na ye hu na to let some Wajafla no na this time no e ye mo binom ye sheda e di o mo side ho ya because ye de kan say o mo gazette o mo ye de bia ko o mo ko Sampa ne na se fo na wanko till date no ne nyina eka ho ba all the same no ya nka se omo mfa tuo enkoye de enkoku wo Sampa omo pass through the legal fight ne legal fight omo pass through the legal process na omo nye den omo